Alright. Hebrew nombor 10. Kot kebesan habawan sing pertei ye kejing kenya ba kejing aingo uong ngam shimlamon han ye kemet milekre yanga. Ublai manawan sing pertai nda bo blewan sing pertei shimkwa ye kejing kenya shimkwa itu kejing kenya da kimrat da snam jeng ki blang ki masih kertong. But ujisu ong habawan sing pertei ong ya kemet milekre yanga. Handai le dagine ben pe igine kini kita git khot ke ba ngi unong tho Hebrew shim na ke kitab sam now ga shithi chino Hebrew tho eka hadin Jisu ya ga shithi chino Hebrew tho eka hadin Jisu re kitab sam tho eka hashwa Jisu ke kitab sam ke shwa yo Jisu de gis pasnem ke shwa yo Jisu kelenong ga basapo git khot bon rio bat penyau ya kecing kina bat kecing ango memkwa ya kimrat thang teli halor keduan memsyam lapan lene ya kecing kina kiban shimno ya ki pop penban mela ai hanga ya ki skor ban sngo yeme bat kumta ngajubab ngahang ne kecing tha jume yanga ki don ki kitab ko hukum ngapule naga BSI bertemai. Mereka dah kami yedai bar BSI berim jompi Bible kesi jompi hakti kami yedai bar ketu terenga pulin negeni bertemai ke Bible Society of India bertemai ke sedang print temai mo mana kene ki hagini snem ki kendia snem balai no te le da pilai ban pe itu khot ban yau kong penban to deng da pi penban khot ban yau Kamu teh khot ban yau Anda kumta ngalo ong hakmi ngalo wana hada jing kliap ka kitab la kho sang jona. Okay. Kedekot kawan ru to. Ya la jing kinya ba jing ainu mem smul ha me la pli diskon jona ka jing ainu han ba jing ainu namar ka pot mem siam lapan. Yes. Ye kejing ai kenya ba kejing ai ngon namar ka pop mem siam lapan. Mele play gi skor jenga, no? Ta sisin biang khot ban ru pai ha mo, khot ban riu, boleh biang deng sisin. Ya ka jing kinya ba jing ainu mem smul ha me la pli diskon jona ka jing ainu han ba jing ainu namar ka pot mem siam lapan. Ta. Ngilek biang sis no Hebrew no bespot khot ban san ko kumne ha ba wan sini berteu ong ye kejing kenya ba kejing ai mem siam lamon, re kamet mele khrek yanga. Haga stis no Hebrew ko ong ya kamet mele kre yanga haga kitab sam ko ong mele play ya ki skor janga so ke kitab sam gede ke bawan hashwa Jisu ke kitab ke stis no Hebrew gede ke sti bawan hadin Jisu now kemud unong tho ya Hebrew ushim ya gine gid khot na ke kitab sam okay unong tho i Hebrew ushim ya gani gid khot habo wan sing ya ga jingkinya ga jing angum shamlamon hare ya ka met mil kre yanga ushim ini gid khot na ga kitab sam tang ba ha ga kitab sam kong ya ga score sorry mil play ya gi score jonga leni ya gi score jonga mil play balai par no tho Hebrew upun kala tu khot ukhlam ong ya gi score mil play uang ya ka met mil kre Pi ni ta dau ki jiu kim pediang ye ke testament bertemai. Ke testament bertemai ke de ke kot niam jongi ki Kristan. Ki jiu ki ken kumta. Ki jiu ki ken ke testament bertemai ke de ke kot niam jong ki jiu ke ba ki lapun put pelak. Ki Kristan ki jipun put pelak. Ki ong pa ki ong pa ji kitab sam ke klem ong ye ke met mele krenga ha ke kitab sam kenong besap hor ko pendukong ye ke skor jonga mi pli mde ye ke met mele kre yanga na ke tara ki jiu ki kentai ke we ne ke dau bagi kentai ke testament berim ke de nomar kum gini ki khot ba ke ne ke khot ke klem quote ke klem bot thik pathik ye ke sam ke besap besap ho
Nang tarau ki jiu ki ong baga testament thamai kada ga kitab kada ga kot ngam ju ki jiu ka ba ki kila penput plak ki syukurop ka testament thamai ki bru ki jiu ki kain baga testament thamai kada ka jing tho jon kristan ka bala penput ki klembot tik now haba ngapet haba ledanga khalifi PNM ba unong tho che ki bru uklembot nagi kitab sam tik uklembot PNM kitab sam lenong sapot kot mendri kong ya kiskor jonga meleple bangan yo sngo unong tho chi bru ong ya ka met melekre yanga so mono bedai mono balai kat kum ki jiu dei ka kitab sam bat ka testament ka station bru ka dei ga jing tho ba bakla rengi kristan ngi ong ba ka ka hebrew ka dei ka bedai ka sam ru ka dei ka bedai Henry lan pisngo tho ikini unong tho chi bru tho hang spa sang benung kong cái kitab sam cái đây cái cốt cái bát thọ đây cái hajar sam sidin yang supaya bikin dia menurut thọ kitab sam sorry kam ni mana khian ga yi kumasi jar sam ai haga bible junga dating of writing 10th century BC kemud haga spa sam besipo haswa Jesu kemud sia jar sam haswa Jesu wala da kata kam dei ke jing ya penkut lang jong ki bible scholar baro re kat kum ki bible scholar jong spasnam ko bakhat khandai arpo ki ong ba ye ke kitab sam tho shi jasnem hashaw Jesu habo no tho shi bru u tho ye ke sam ko sapo u ong upun kala ong ye ke met melakre yang na balai ke long gum ni kalau gum ni em don bon gidau sengap mentah haga por jong Jesu don ka Bible jong ki Greek don ka Bible jong ki Hebrew ka bahaga ktin Hebrew don ru ka Bible jong ki Jew ka bahaga ktin Greek kada ke jo Bible sengap yang anong ngawapi kada ke jikai nai berta ki bala rangba haga por Jesu 4 don testament bertemai sayam hadu hangta 4 don testament, mdon Matius, Markus, Lukas, mdon Hebrew, mdon kitab si pepau, mdon kini ki testament thamai. Don tang ke testament gebrim ke bahaga ktin Hebrew, bat haga ktin Greek. Ki penkela ye ktin Hebrew, sege ktin Greek, kumbalai spa snem hashaw Jesu. Kemud don artli ki kentin, don artli ki Bible hashaw hangpor Jesu. Kelet ia ki wei pat ki kentin ngi supaya tangi artli gawai ke Bible haga ktin Hebrew gawai ke Bible haga ktin Greek haga porjong Jesu pinlap bo Jesu upule ya ke Bible ke badai haga ktin Greek ro mdai tang haga ktin Hebrew now tim nem kadon gawai ke Bible Jew Madua rak daga whiteboard tapi empo setia awit le. Tang mem rak temat nawas nya be gata dat tiba dat kor kertiai. Kadang gawe ke Bible Jew. Ngimdon yeki original sap ngimdon ndon badon ngimtip kanu ka ba de ga original Bible. Hari sengap. Haga spas nem ke pasipau hash hadenu Jesu pat. Sejar nama dem Jesu. Kidon ki Jew ki bathok ya ke Bible jongki. Ki ba bo ya ki Bible jongki ki ba kemud kitab Isaiah kitab Jeremia ki bo lang ya ki nang tahak spasam ko bashipau. Hadenu Jesu kata. But ya kata ke Bible Jew ki kot ya ka masoretic text. Masoretic. Balai masoretic namar kidon ki Jew ki kot ki Masorite. Ki Masorite. Kidon kini ki Jew ki bakot ki Masorite ni Masorite. Kini ki ta ki nong thok jong ke Bible Jew. But ki pelum lang ye kini ke Bible la ke spas nem ke bashipau hadin Jesu. But ye kita ke Bible Jew la kot ke Masoretic text. But ye kini ki Bible ki badon hakti jong pi. Kini ki Bible badon hakti jong Bible badon hakti jong pi. Ye kini ki Bible la ke pareng na ke si. La translate ye ki na
ka Masoretic text. Naga Bible Masoretic. Kaba ki translate, ki Masoretic ki translate, hay sepak sem go sipo. So menta. La translate ya ka Testament berim, la translate naga Masoretic, kum jorut la translate na ka naga Bible Greek. Kaba syau Jesu la sepak sem. Ya ka naga Bible Greek, ka Bible jong ki Jew ka bahag tin Greek. La sepak sem syau Jesu, lo khot ya ka Septuagint. 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 Okay. Septuagint. Septuagint. Okay. So, ya kini ke Bible jong ki Jew. Kabagi translate last pas nama syau Jesu. Lakot ya ka saya tin Greek. Lakot ya ka Septuagint Bible. Pada Jesu upule ya ke Testament. Sorry, ya kini ke Bible Septuagint. Jesu pule ya ke Septuagint. Upule rokum jo ya kene ka Bible jong ki Jew ke bahak tin Hebrew. Hari sama lepi. Hagane ke kada jingkai ke bot. Ka pihak pada pensak skor jisa kada tam tau broker, no tau robot kada tam gini. Ye kian apa te? Siapa boy te? Okay? So yele kat balak ban sangap dengan nomor pimyo igini jingkai shano. Pimyo ini jika jing sen, pimyo ini jika Apollo, pimyo aja selain, pimyo tangan ni. Let's see don hane tai ki bersyukur kumne kum tai, kata kaya ke berhiration apa pi. Pide pada saskor har marga de jika ke pi ji sapi hap pada siu nga. Tok pan pi spak semen bi. Yo ini jika pi. Yo sa koridor bisa. Waktu mju pan bisa pi ngim julum ji ango ni Jakarta dang ngim ju koridor. Dato pak semen besar ne hikai pi ni. Kat ni te janji sana jari ojan. Sana jar pau jan. So, ya gini jika pitip nem galong ke cost galong ke $1 million jingkai teaching. Ngakwa pin snotok kandung haji mun berkat pi galong hadu tau pun. Bane jingkai de jingkai ke koridor hadu kata. Nangnung yo ke Bible jungi. Pithara ka wan na beneng, ujisu aika wan ra na beneng bat ke Bible? No. La tho eka de Hebrew ke Bible. Kumnu ka wan ke de ke jingya lenti ke jrong. Ke jingkai kumnu yo Bible ke de ke jingkai ke jrong. Terasuk hikai pi kendet hang tai. Now. Hadu mentah. Apa? Hai por Jisu jawab enggak? Don testament bertemai ni Don tangga testament berim. Kewai kektin Hebrew, kewai kektin Greek. Ya ke Bible haga tak kektin Greek lakor ka kumno? Septuagint. Tahu kan ni ke jeans ko ya lah, Septuagint, okay? Septuagint. Sengap. Habau Jisu Wan si pertai upule ye Bible Septuagint. Upule ro ye Bible Septuagint. Now sengapa? Pitim nem kumno ngatip bau no thok segi Hebrew unod ban ong. Haba wan sini pertai ye ong ye gejing kina gejing ango mem syam lemon raya ke met mile krenga. Kumno Jisu kumno nong thok si Hebrew unod ban ong raya ke met mile krenga. Namar mentan ni pulih kitab Psalm, jong ke Bible jong ke Jew. Kabangi yo naga spas nem, kabasi pau hadenu Jesu, kabakot ka Masoretic text. Sama kan nega Bible Testament berim jongi mentah kabangi pulih, but Protestant, but Catholic, but Orthodox. Ya kan nega Bible kabang don mentah, ngiyo ika, kan nega Testament berim, ngiyo ika, siya jas nem hadenu Jesu. Kinong toy nega Bible, lakot iki ki Masoretic. Ki Jew, ki jat menurut Jew, ki bela ki don't talk ki scribes. So ki talk ni ke Bible ke berkerteng ke Masoretic, but abang ni translate ye ke Bible jongi, haga spasem ke kan yo. So King James Bible, bagi yo King James Bible spasem ke kan yo. Haga snam ke sejar nu spak way. So yo ke Bible King James, but haga ni ke Bible King James. Don't be translate ye ke Bible na ka Masoretic Bible. Don ro bagi translate na ka Septuagint Bible.
Ka Masoretic kawan hadin sejar sem hadin Yesus. Ka Septuagint Bible kawan kanus nema di swab Yesus. Kanu? Yo tiba orang mayo daga whiteboard deh. Berkat bahasa daga whiteboard tentang career ni pi raga. Mari madu dong tap madu kan ini. Tapi madu tera gitar le para lagi buru. Sengap, ya ke Septuagint Bible le to. Kelum. Lais pas ne maswal Yesus ke Septuagint Bible. Now ke Septuagint Bible ke Testament berim. Orang menga berim. Orang ke Testament berim. Ke Septuagint ke Testament berim. Jong ke Bible jong ki Jew ke bahaga khten Greek. Ke Greek Bible jong ki Jew. Balai pen kelai ke Bible, balai pen kelai ke Bible, balai pen kelai ke Bible Hebrew, sega khten Greek namar hagas hashwau Jesus, lais pas nam hashwau Jesus, bon ki Jew ki bom nang sho ke khten lejong. Na perkelinga balai te ki Jew ki nang ke khten lejong. Kadai ke story ke bajngai ke ni roh. Namar na kadai atau kenapa jerong ko kudir ke kana. Ki Jew ki besyong ki besah Egypt. Hak nongba Alexandria. Kedon gawe ke nongba ha Egypt ke bagi kot ka nongba Alexandria. Hangta ki Jew bon ba ke besyong haniga nongba. But da ki spas dem ki syong ang tu nagata daw ki kilet ye khten lejong. Ki nang sho ye khten Hebrew. But ye ki breu ki besyong ki besa ha Egypt. Ki Jew ki idon kam ba don kam penkela ye gene namar ki hak tu por ki kren de khten Greek. Sebab sebenarnya क्या? Haga to ke por, ki pun kelai ka, namar ki to ki jiu, ki mentah ki menang sok ten lejong, ki menang sok ke mother tongue, ki keren de khten Greek. So nak tak tahu ki translate ini ke Bible jong ki Hebrew, saya ke khten Greek. Balak kau ke Septuagint. Septuagint kawan khten Latin. Now ki kau hadin ke khten Latin ka? Ke dominate ye ke pertai. Ki kau dekat Septuagint kemut nyopo. Kemut kingat kat kum ke legend kam dai ke history ke badai, ke sudai ke legend. Ke la bandai. Lo ong badon nyopo ki scribes ki nong to, ki ba translate ye ke Bible jong ki Hebrew na ke khten Hebrew, se ke khten Greek. Na ke ta da lo kau dekat ke kot jong ki nyopo. Septuagint. Okay, Septuagint. Na kat badang keren. Pila ban proving abang ada uno hikai ubadai no balai. Pidon ke mobile phone kesti. Kat mana keren sobha proof yang langa keren em ke bedai, nei ke balai. Shoot type mobile jong pi Septuagint. Kalau pen ip. Oh la thon duk ta snem de thoi ka de balai thoi ka pin lap. Haba ong Masoretic text sobha lek ma pi bo mobile Masoretic. Kat mana keren. Ham awak ke wa ya tok sukor pim tan. Wat ngai tang namar bang keren ane ngai tu beruama ya sambatan kelama pi diwam to monong so kat nang kelama nong kat ni sngi yo der kelama ngai mut pi nga bon sin le agam te bon sin ha mana kelam ni tanong last don we beri keren uba ngakan mau wong kumni don sepang kilang we kat no jak kilang we seperti te udah no ilap. Lalu kelas 7,000, 7 kat nunggu gilang lagi ngom. Tang 7,000 mo. Ngalai bat check no Google. Udah sih ya. Air tahu saya. Kam teto up chong pi up nga. Up nga. La no Google. La no Chrome. La kanu la pi. La no AI. Chat GPT. Proof you kelama. Now ngalak bandai, ngalak bamdai. Serai ke ega bang pule pi ni. Ke ega bang hikai pi ni. Kedai ke jing pule. Kedai ke jing wat bnya. Kedai ke jing le. Kajing wat bria jangan tik petik nang tara ngam chui kai gini chui kai hau arjar sport dak kau terang hikai mentang senang hikai biang umarat I don kam ban ngas perkat ba don kam hi bengintip ini ke so now snap ka Bible Septuagint kedon life spa sama shau Yesus baru Yesus pulih ke Bible Septuagint unong to segi bro upule ke Septuagint uno to Hebrew upule ya ka original Bible lese ngamtip ngim ndon matip here ke stage no Hebrew la to ha khtin Greek ka testament batamai baro
la tho ya ka haga ktin Greek. Cheno ngarite? Ke testament sama bro la tho ktin Greek. Ke testament berim tho ktin Hebrew, like no naga Bible Septuagint bagi bisa translate. Okay? Now. Sebab kum nong tho Hebrew no bon ong ya ke jing kenya ba ke jing ango mem shamlawan hare ke met mele krenga. Da pilai pempulin kitab Sam. Sapon riu. Ka ong ya ga skor jang ami pele. Mda ya ke met mele krenga. Balai ka long kum ne. Ngidon kam sutu. Baga kitab Sam. Ka haga Bible jongi mentakti. Ngiyoi ka naga Bible jongi Jew. Ka ba kerteng ka masoretik. Ka ba wan si jars ne maswau Jisu. Hadin Jisu. Si jars ne madin Jisu. Gidan ki Jew ki ba tho ya gan ki ba bo ini ki ba shna ga Bible jongi. Bagi khot ka masoretik. Now, haga Bible masoretik. Kaongkum ni. Sebab haga Bible masoretik text. Trong Bible jongi haga spasem ko sijar hadin Jisu. Loong. Kaongkum ni. Ya ke jing kinya ke jing mem shamlamon. Hare ya ke skor jonga mi play bangan yok sngo. Mi play ke skor jonga. Kataga dai ke Bible ke bawan hadin Jisu. Sijar snem hadin Jisu. Prak dai sijar snem hadin Jisu. Kaong ya skor jang me play kata ada Bible jang ki Jew. Hare leda pilai ban pule. Namar record artat ngam yo so siwan pule pin namar ngadon Bible Septuagint po mobile. Hare la kumno ngele ban record Bible jang ha. Sale pilai ban pule dengan Bible Septuagint. Ya Psalm, ya Hebrew kuno ba sipau thot pesan. Lalu pilih ban pulih kini naga Hebrew, naga Bible Septuagint, pinlap kumno, unong thos Hebrew, usim yang neged kot. Ya kejing kena kejing ngomong Solomon, hari ya ka met milik krenga, pinlap yang neged tin, ya ka met milik krenga, naga Bible, haka Bible Septuagint. Sah? Ijing du unong tu, iwam em ke whiteboard deh. Nganung biang mo. Nah thôi okul mar film no baik tangwa ya sa ba nga. Pitip balai ke Bible ka balang Katolik ke don sipun Bible. Boleh Protestan ke don kendiat Bible le nujor pat ke Katolik mentah ngin nang, okey? Mentah ngin tip balai ke le long kum ni. So ke don kam ne balai ho mo pur i Protestan ho pure Bible Katolik ngin nang hane kesengi. Amen. Amen. Amen tor gaktin fellowship. Amen gaktin Bible. Ang Bible mane wan itu Bruno jinglong mrau na po ri Babylon. China ka tuga chua boy ka tu gesay nong ri me temple po Jerusalem. Risat pa ba anda hikai u Ezra Nehemiah itu Bru. Man hikai gaktin ubla ya hukum ubla ang pa ba ang ki pa ba kili ang amen. Amen. So mano amen tor ka yang fellowship kani. Amen mod ikitin yang Bible. Amen. Okay. Now. Amen mod uman ngam te. Ite jemur amen man amen nong uman kam tut kamu duai, kam tut kamu kelama. Kam tet kamu kelama not opi amen. Di yang Kristen se. Le dong pi di yang ya dong. Ste to go. Ste ne. Ste kam te. Di yang ya sa sini. Ste no opi. Hari di yang Bible opi amen. Okay? Unong thos Hebrew, upule ye Bible Septuagint. Ke Bible Septuagint kadang anu spak syau Jisu. Lah spak sama syau Jisu. Sangap ngatupi. Handre haga Bible Septuagint. Ndai tang kene de jigi per hapdeng ke Bible Septuagint bar ke Bible jongki Jew. Ka bahag tin. Hebrew ke bahag kerteng ke Masoretik. Apa? Kejing per pedeng ka Septuagint las pa snem shau Jisu bat ka Masoretic text kepada ke Bible jong Jew ke bagi sina haga spa snem ke ba Paul hadin Jisu nado spa snem ke Protestant gi tare kut bagos ong ba si jar snem ulang. So si jar snem hadin Jisu ke don ke Bible Jew ke bagi kot Masoretic. Kejing per pedeng ka Septuagint bat ka Masoretic ke de gini. Bahaga Bible Septuagint don senyau teli kini don ro kin mde sanyau don ro kini kin nyau teli ki ba don haga Bible jong ka balang Roman Katolik.
Ngan biang. Balai ka don snap haga Bible jongi Protestan don rupun lagi ki kitab. Hare haga Bible jong ka balarman Katolik don nyopo art lagi kitab. Namar ka Bible Roman Katolik ka don senyotli ki ekstra kitab. Kabang mangigi Protestan ngimdon. Ke kitab Utobit, ke kitab Judit, ke kitab First Maccabi, Nukom Maccabi, Baar Maccabi, nata ke kitab Jingstar, ke kitab Sirak, ke kitab Baruk. Kita nyotli gini ke kitab kiba ngimdon na Bible jongi Protestan, kidon haga Bible Katolik. Haka Bible Septuagint kinero kia don lang. Haka Bible Septuagint kadon ke First Maccabi, kadon ke Second Maccabi, kadon ke Third Maccabi, kadon ke Fourth Maccabi. Kebagawat ke Bible Katolik kamdon ye gini pat. Bible Katolik kamdon gini. Nah don sibon ki Bible kiba don haka Septuagint kiba ke Bible Katolik ro kimdon. Nang kata dah bansuin ni abang i pilito pi kamdon ki Katolik ci yang pilito pina i, mo yo pina i wa emlut waro. Emlut pun kau waro. Wat la tipi pilito pi ni pule history nang tipi to wa ya ni i parawam tipi. Han biawat ke Bible Roman Katolik kamdon lut, okay? Kamdon lut. Kadon tang senyotli ekstra. Pak ekstra pengatan ya. Yang meja di pinggasi betan. Tang itu kita nutuk kira kita. Alright. Now, baleng ya. Ila yan niya kagam ni no. Yan niya wato wa ong iwato pure light wato mi TV. So kita ngini kitab kisenyotli lagi ekstra ki bangim don hare haga Septuagint Bible gidon. Sama napi, ngada Protestan, ngi baro ane ngi lagi Protestan, we are let's say bomday Protestan kita wan balang Roman Katolik. Snap, ngada Protestan, ngapule tang ya ke Bible Protestan, ngapule ya ke Bible brokhoy kat bangalap, kuntop ya ke Bible jong ke balang Roman Katolik. Le ran ban syukop bagada Roman Katolik am puli Bible Katolik. Ngamdeu Katolik, ngapule ngabam na pang ya Bible Katolik. Ngapule First Maccabi, Second Maccabi, sengap. Don gibri bangkum ni, ngaru juong hare, ho ada ngas ngoto, ngaru juong kam dei babakla. Na ke kitab Malaki las, las ke kitab jong Testament berim ke kitab Malaki. Hadin kita kagap hapedang Malaki bat ke Gospel Matthews. Kemudian atar haduk por Jisu. Nadu Malaki haduk Jisu. Ke por kolom ku saus pas nem Saus pas nem no Malaki nega Testament berim haduk por jong Jisu. Bar jong kumne ki khot ye kata ki Protestan jong kumne. Ya gini ki saus pas nem. Silent 400 years. 400 silent years. Kemudian ki saus pak teli ki snem ki bau blek u snap jar. Nah ladang ada Protestan ngalaban ongunta namarba piti belai namarba ngimdon ye kitab Maccabi banu koma baar ngimdon ye kitab Sirak ngimdon ye kitab jong kejing start wangi ong ubleu silent. Dei tang mangi Protestan ki boong bo bleu snap jar hagitu ki saus pasnem. Hereleda pidai ki pule ki Bible Catholic. Pinlap ubleu klem snap jar hagitu ki saus pa. Namari ki kitab Maccabi menukom pa kade ka gap hapedeng gini ki saus pasnem. Kitab Maccabi menukom pa kay to ya ka jingja hapedeng jong gini ki saus pasnem. Pitip ngim judon Parisi Testament berim. Jok ke bite. Pim julap badon Parisi ya ke Testament berim. Pim julap badon Sadusi Testament berim. Pim julap badon ki Essenes haga Testament berim. Don saud jat ki briu ki Jew haga porjong Jisu. Sadusi ki Parisi ki Essenes bat ki Zealots. Bat ngim don yi kini haga Testament berim. Kini em ki develop ki sedang man mi hagito ki spas hapedeng jong itu ki gap. Bat ngi ong bleu silent. No bleu kelam silent. Dai mangi Protestan ba ong bleu silent, bleu ngap jar. So nado ko to por ka kelam sengam no me. Ngade Protestan. Dai tamanga tharai ubakren kumne. Ubong
long hi ban pule yaga Bible Catholic ro. Bodoh ngas